نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Biyana sin sabat in pengajian nato bihaon dua ayat daing ha suratul An'am. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. In ayat ini tiagnaan iwan singkap tangan qul. In kaptangan qul pangdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala haraak niya pamuh nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hipapamung kaniya in kaptangan ini. Amo na yung dua ayat nagsuno biasa nato hain doon. Doon hay ni manunjuki ing katan hibabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun kiyabayta niya na daing hapanagnaan ni mauging Quran sampai hadja na tangbos siya pa kahinapusan ini surah inyan katantan daing hatuhan nato Rabbul Alamin karena insyari siya maghinang bang bukon daraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yan in kita subay ra isab kita rin minang bang bukod daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na to agaran in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena in siya diaak hasupaya magsama sibu in kakahinang sin kita niyo katan mga katawtay manghuran. Di maawon ha antara na to in pagsulang manulang. Nahatihon na to bang aon pagsulang manulang tantuhan niyo. Tantuhon na to aun yan nakalamod doon parkala pikila ni manakal si mano siya nakasudha uno-uno na pakaradyaan piyag sulang manulangan si mano siya. Bat banghadya kita niyo tumutog doon hakataan amuin hibayta at sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan si makiyabayta niya na tanto sa jaway ron sa inipagsulang labi-labi na to ingkatan ibadat harap hadya patuhan Rabbul Alamin di manjari parugaing. Sabab bang siya nakapuas daing ha pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala inyad to pagtawag kaniya kasirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya piya pagsaw mo intuhan Rabbul Alamin iban sin piya panjari niya. Amuad to hindi manjari. Hati niya roon haon nalawain ka ikhlas sin ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pasubay sadyain ka-ikhlas doon hapag ibadat, amuin tutog, di manjarian mapuklas daing ha amuin ini pangadnal sin hambuok mu'min. Naroon na inibiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, qul innani hadani rabbi. Baytai, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, baytai mga sila musyrik Quraish. Iban na si mga katan nagsisirik, halaw man sing gumiini, lapay na.
Baita mga silakatan nagkukupur, nagtatabon sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ako laong hidayatan ako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyunyo ka nako sintuhan ko Rabbul Alamin ila siratin mustaqim. Maun paraan mabuntol. Unindan mabuntol pag iyon yan. Dinan qiyaman. Amuna in agama mabuntol, dahil nga mabuntol, amuin timindog siya. Sin tindog, dahil nga Tuhan Rabbul Alamin, amuin tinduganan sin daak niya, mapatot dahil sab tinduganan sin kita niyo katan, nagdaraawa ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nainyan bukon sadya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bat inasabot doon ini millata Ibrahim. Amuna impiag agamahan sin Nabi Allah Ibrahim atawa amuna in iurol sin Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam amuin ka amaan singkatan Nabi Iban Rasul in Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Iban laung niya wa maka na minal musyrikin. In Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bukon siya dahing ha mga magsisirik. Hati niya bukon siya amin maglalawag, limbagan, dahing ha ini piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, papagsibuon nila iban sin Tuhan Rabbul Alamin. Naroon haon bialikan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul inna salati. Baita sila. In mga sila nagsisirik yan, in mga nagkukupur yan, in katan si musulang haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab in mga sila Quraysh, hawak to karaak sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, nagtatag-ipon sila. Sa sumakawa, impiyagtag-iponan nila, bukon Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtatag-ipon sila habarhala. Doon hahula Makkah, intaod sin barhala, amoy inyanan nila Tuhan nila, tunggatos tagka numan barhala. Tunggatos tagka numan barhala. Tiap-tiap adlaw, aun doon haon kadtuon nila alupon. Pangayuan sino-uno nakakukunahan nila tiap-tiap adlaw. Sarta aun doon ha mga barhala amin ini, aun tuod doon tiap-tiap adlawan, piyupos ba nila im mga barhal ini. Hati niya, laggoon nila, lanuan nila marayaw, butangan nila si mahamot-hamot bihan, hihamot-hamutan sin uno-uno na ipagpahamot. Sarta doon haon magsumbay sila rin ha mga unta, magsumbay sila rin ha mga kambing, panghurmat nila hatuhan nila ini. Na, doon ha ini, laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, baita sila, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insam bahayang kulaong, baita sila. Iwan sin pagsumbay kulaong, baita sila. Mga sila nagsisirik yan, nagkukupur yan. Sarta sin kabuhi ko, iwan sin kamatay ko, ini tupot sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan singkatan alam. Amuat din hipabaita. So, doon hay ini makahati kita, intaw taga-akal, taga-pikilan, bang ipagtag-ipon mo ba't harap na pa Allah subhanahu wa ta'ala, saan to makarakaw pikilan doon hay ni ay tuwi. In iaalop ko ini, pagtag-ipon na nini, bukon tuwi Tuhan. Bang ako manglago, magsukur. Subay mo kon harap Maria ini. Subay harap pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin nagpapanjari kako. Amin Allah subhanahu wa ta'ala, amin nagpapayakon kako. Amin Allah subhanahu wa ta'ala, magdirihil rijike kako, dimihil sing kabuhi, kamatay kako. Tuhan singkatan alam. Doon ay nibiyita na Tuhan singkatan alam at inipiyag tatag-ipunan singkatan alam. Bangkaw imian alam, yan na in alamul ins. Alam si manusia.
Alamul jin, alam si mga jin, alam si mga ini kahayop-hayupan, kabinatang-binatangan, alam sing mga kakahuy-kahuyan, alam yang katantan. Sabab in sila naguhula pa kaniya hapar sukuan nila, siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, amo hindi sila kalamuran sin, uno-uno natumpukan maun pa mga tumpukan nila. Sila yaon, at inibiya si manusia, in kita niyo ang katumpuk yang katan. Bat manusia kita niyo, in paghula-hula na to, nagsama Cebu in katantan, Cebu day Muslim in kafir, iban na sin nagsisirik dunhan, Cebu. In pagkaunon na to, Cebu katantan. Way piagbidaan, sa sumakawa in pagtag-ipon subay sadya, tunggalon na to katan, biya sin panunggali sin katan, piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, harap sadya katan, patuhan na to, Rabbul Alamin. Ba't mga kataw-tay manguran, in mga kahayop-hayupan, nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kataan, piyapan dyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang taurulon, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Wa irun hang sulag uno-uno, piyapan dyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawm sing gumi ini, sambil na sing gumi ini. Kataan, iban sa langit, pataasin langit, naguhula, halawman sin langit, iban sing gumi. Buat malainkan nananasbi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namumuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jariin kita, may ta kita isab mutas. Sin pialabi kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, adapon pagka kita pialabi, so isab palabihon na to in panghurmat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Narang bihat to mga katawtay manghuran, bang kita sumulang haamin pamiat ini, sin Allah subhanahu wa ta'ala hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kasabudnalan niya nalawa impag-addat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalawa impanghurmat na to pa Tuhan Rabbul Alamin. Nalawa in ka-ikhlas na to dunhan. Sabab ya sa kaulaula in manusya pagkahita makatarang kato. Sinin manusia yaun nagkakukunahan siya tatabangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Biya dasin tatabangan piya nga ngayo sing kita amin harap kadya pa Tuhan Rabbul Alamin subay pangayoon. Sa mapintanda niya, biya ba ita sing kita? Tiap-tap ka umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala, ina kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Tuhan namo, ikaw rin pagtag-ipunan namo. Kita ba kau? Ilingkat sin ayat ini. Iyaka na'budu. Ikaw ra ya Allah, impagtag-ipunan namo. Isa-isa mo, imalup pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa aliyapay mo ingkatan. Ikaw rin pagtag-ipunan namo, mahita ini. Wala ko imiyan, ikaw rin pagtag-ipunan ko ya Allah. Ikaw rin pangangayuan ko tarang ya Allah. Bukon. Sa hinduan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu. Ikaw rin pagtag-ipunan namo. Ikaw rin pangangayuan namo, sin katan kakukunahan namo, katan sin ini lang tapag maaroy namo, suway namo harap damon kay mo ya Allah. Bihad to, mahita. Laong sin mga sila magtatapsir, biyutang doon long niya, ha, kabtangan jama, mahita. Sabab tumtuma yatay manghud, di mabuhi imano siya isa-isa ni halam sindunya. Di subay mo malapay intay manghud mo, in katantan, sibu daing kafir in Muslim doon, malapay sila katan. Ano kayo, kalo-kalo yung mga nagkukupur yan, makatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang sila mu'min. Mahinang sila Muslim. Batin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di maghundong hapag pangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, bangman kahidayatan daing kampung niya amin nagsisirik. Bangman kahidayatan da sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kampung niya amin nagkukupur. Subay ray sabihan to mga kataw-tay manghuran, may ta di mo hikasusa. Hibutang mo sa upama, in ikaw nakakugdan na pagkaamuhan, paamindan sa buntol-buntol, amunin araman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ila siratin mustaqim, paraan sa buntol-buntol. Manjar hibutang tain ama mo nagkukupur. Uno, waylon na tol ulong mo hama mo. Waylon na tol lasa mo kaniya.
Di mo minsan kapangayuan tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo marami siyan mag-iniison-ison. Biya sinhinang si Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bukon niya kiyaloy hiyama niya. Bukon niya piyamungmung hiyama niya. Sa bisara marayaw. Sarta piyangayuan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangman sintuhan na to Rabbul Alamin. Dihilan kaampunan. Sa sumakawa. In pakarajaan sing kita manusia bang muklas na in katan pakarajaan tara hindi halom sing gumi ini uno-uno na in kya susuran tabang kita halom panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala way na makatabang katok isa-isa ta magamal sa sumagawa dahil nga hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw mangayo patuhan Rabbul Alamin lapayon mo in katan kami ya Allah, sabab tanda niya, biya na sinagi kabalikan ko, di mabuhi in manusia isa-isa niya halam singgumi. Hangkan na yan, bangaon alta-alta mo, kiyarihil sin Allah ta'ala ron kayo mo, suway mo ipagpasaw. Hambok din ini hambok sifat sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, nakabidda din kamatauran, ini karasulan, kanabihan, biyay ta doon haon, hambok din hasipat niya, ando dito siya magkaon sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, isungit pasimod niya. Bangway roon kabaakan niya, daif, mara niya magsaw sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabaakan niya. Ipagpasaw niya, impiaglugtuan niya mga katawtay manguran. Bihan in mga sarayaw-rayaw sipat, hasupaya in amun nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala yato mahinang saksi hantara sin siya iwan sin ikaw. Amuin yaun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala karuwa-ruwa kamo nag kukugkuyag bihan ni mananam sin para sahan sarayaw-rayaw dahil hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Nahamok ito dahil mga panuisuy kakunahan sin kita. Nakita kau sinini, insambahayang ko, baita iya Muhammad, ya Nabi Allah, baita im mga musyrik, baita im mga kafir, insambahayang ko law, iban sing mga pagsumbay ko, iban sing kabuhi ko, iban sing kamatay ko, subay yato kataan, tupot sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala, hinangon. Na, kita kamu inhinang sin mga sila Quraish. Hawak tu panulang nila sin timpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magsumbay sila unta, magsumbay sila kambing. Panghurmat ha amoy inuno nila. Panghurmat ha amin inipyag tutuhanan nila. Sindi misam makatarang kanila. Dahon nila magbisara di misam makasambong kanila. Dahon nila magbisara di misan makarungog kanila. Ampain Allah subhanahu wa ta'ala, wala kita kiyarihilan kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala, magkita iban siya rin di hadunya ini, sumakawain Allah subhanahu wa ta'ala, sami'un alim, sangatim pangdungog, sangatim pangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon naka, ini libon bud, laum sin magbibisara, inipon harap pa amin, tag-ipon kaniya, bang siya ruma maghamatungan iban sintuhan na to Rabbul Alamin. Halawm sin pag-ibadat niya. Bukon sa Diyasan, pag-ibadat sambahayang amin maghamatungan ko iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan sin hinang mukarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haamin niyanan mo siya. Inyaon hangkan mo hinang. Karna niya. Inyan kikita kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diurungog in kataan sin kaptangan mo ibisara mo ron hawakto yan. Amo yan. Na, inyan mga katawtay manghuran, biya na sinagi, bang inyan to katan miyuklas daing kay mo, na nalawa yung pag-addat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin dimihil kay mo kabuhi, dimihil sin nikmat kay mo halaw man sing gumi ini, manjariroon hawakto yan, wala mo siya hialgaan, napikil mo ba haadlaw ka na? Dihilan ba kau halga sin Allah subhanahu wa ta'ala? Harihad to imbutang niya na tanto sadya hindi yan di
kawaakan si manusia in amoy inirida sin Allah subhanahu wa ta'ala hatat kala ini kau simusulang doon ha ini yang daakan ni atawa kabayaan ni. Sabab yung pagtag-ipon subay siya doon ini kaikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Daing hapanagnaan nagdaakin Allah subhanahu wa ta'ala sing karasulan, kanabihan, kay napusan impamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibo impang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay doon haon sumudin kaikhlas patuhan Rabbul Alamin. Sibo da sambahayang, sibo da pagsumbay, sibo da pa amin uno-uno na hinang hapag haji, hapag ini duaa longta, in katantan, pagsukur, pagsabar, karena subay sintuhan na to Rabbul Alamin kata. Naamo yadto, hangkan na sambilin ayat ini nakasud halaw mansin, sambahayang. Hari pa kau makabasa sin suratul Fatiha, imian karon inna salati, in sambahayang ko ini ya Allah, wa nusuki, iwan simpag sumbay ko, pagpanaugdo ko, dahil nga mga hayop hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kabuhi ko, iwan kamatay ko, in inikatan, hinangon ko karna mo ya Allah subhanahu wa ta'ala, iwan wayroon pagsakutuhan ko, ba't amo at timpiyang daakan mukha ko ya Allah, wa bidhalika umirtu, wa ana awwalul muslimin, iwan tindukanan ko, singin hawabaran ko, amuin in sa kaula-ula, ako yung panagnaan Muslim, ini himinang simpiyang daakan mo, ya Allah, ya Tuhan ko. Bihan. Subay amo ito, inamuin, mukarna mo ha, tiap-tiap ko umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naunuhin ini, bunalon mo atawari. Bang muri bunalon ini, hambuk kau ring mga way pag-adat pa Tuhan Rabbul Alamin. Sabab, sa lago-lago pag-adat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hitukbal sin ipon, patag-ipon kanya, amo na yung kaikhlas tungod pa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan insubay, ini tinggilan singkatan kakahinang sing kita tungod pa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari, mga palanggungan haagama Islam, in kaibanan deng ha mga kakahinang mapatot na to batukon, hapakaradyaan na to, hakabuin na to. Pag-adat patuhan Rabbul Alamin, subay magsabunal imbigi jantong mo. Amin, miyamagad, inudyot pamaranan mo, himinang tumunay simpiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hauno-uno na biyayta sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, di kau manjari runhan, ini sumulang. Subay mo agaron pag-anggautaan mo. Sabab inyan katantan, ibadat sa laggo-laggo pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab in katantan na may takato tanyo, sin mga katan hinang di nato kaingatan, amon indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. But siyara imbiyaitaan sintuhan nato Rabbul Alamin, amin mapatot hipaingat kato tanyo. Subay roon lumabay haraak niya. Amo na yung pamu na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuas din dito, aon din ang mga pargala, gaib. Di nahipaingat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan yung daak niya, ilang minsan makaingat. Misan yung mga malaikat, di na minsan makaingat. Tupot sadya Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan. Dahil ang mga pag-adat sa rayaw-rayaw, amoy in subay dahon mo, doon haon pag-anggaltaan in pag-ianon husnul khuluq, sarayaw-rayaw pangaddatan umalop pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin in ikaw wayroon gaos hang sulag uno-unurunhan, iban di kau manjari mamindahi sing katantan uno-uno amin piatarang sindaak niya, amon yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuan yung pag-ianon sarayaw-rayaw pangaddatan, bang aun biyayta niya, subay amo hadyatin urulon na to. Di kita niyo manjari, timindo kakatanaman na to.
suway sa jaroon haamuin biyayta sindaak niya. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasulahu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon tuon kapatot ingkaunan sin mu'min usog iban babae apabila kiyatita na sin Allah subhanahu wa ta'ala in hukuman niya amin piyasampay sindaak niya uno-uno na pakaradyaan amin aum palong ni kapatot si manusia mamindahi kanya way inyan pakaradyaan subay na to taymaon tulus ikhlas dahil halom sim pangatayan na to hinangon na to in kakausan na to hindi na to nakakausan wala na isab kita niliyugos sin Allah subhanahu wa ta'ala sab kaingatan niya ra in kakausan na to ibandi bukon amin tiod na to wala giyausan unin pagyanon tiod wala giyausan amin mga tao magligap-ligap amin mga tao ini di himinang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala lumaglikawan pa amin ginhawabaran niya naamod to hindi manjari mga kataw tayo manghuran agama Islam na suway yadto urulon na to madto sarta dahil nga mga pangaddatan suway kita magrida sin unong-uno na piyajato sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang mapatot na to pajatuhon biya na sin pagsambahayang sallu kama ra'aytumuni usalli long si Rasul sallallahu alaihi wasallam bihay ni impagpajato ko sin sambayang piyang daakan niya Allah ta'ala bang kamo magpajato sin sambayang biya sin pagpajato ko ayaw kamo lumagdo kaing bihan ayaw kamo simingon paro kaing nampan mataon saan naghihinang bihan kakitaan mo ingka kahinang sintao lumagsing katanaman nila bihan damit yan wayroon alopon sin hambog ipon mangayo tabang mangayo duaa buat melainkan harapan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala nasa imano si amin wayroon ini addat niya patuhan Rabbul Alamin madtuba kubol mangayo tawang simya matay na yaon di na makatabang minsan in ahon waktu in buhi pa yaon kadtuon mangayo katabang di pa minsan makatabang kay mo hati miya matay na makatabang pa amo yan in subay panganalon na to marayaw madto pa amin bato yaon hinang pagtag-ipunan mangayo tabang sindi makatabang ninyaon katanta amo yan insubay kanalon na to marayaw mga palanggungan hakama Islam ayaw na to lupason in wakto na to hakabuhi na to mutas daing haamoy in longta pamiat simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam damikyan biyeta donhan daing ha mga addat mapatot na to tilusahon hakabuhi na to amoy in longta uno-uno na in piyasampay sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na impamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo sadya in batukun na to amo hadjad to bihan di kita manjari mutas din doon gumawa ta'atu rasulillah magtaat para aksin Allah subhanahu wa ta'ala bang unuin biyayta niya, wa ma atakumur rasulu pakhudu wa ma nahakum anhu pantahu. Doon hadya kita. Ayaw kita magpalari, ayaw kita rumagdam. Sumakawa himinang kita haamin kakaus-kausan ta. Bihad turain ini mapatot na to batukon. Sarta bang kita tumunay na sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa pag-ibadat, laong niya al-mudawamatu alal khusyu' labi-labi na to da sambahayang. Subay yaon tutog in khusyu' pagpatikopo ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala pagpatibaba harap kanya. Amin biubuot mo in lasa ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo. Iwan singkatan, uno-uno pakaradyaan, nadawhat mo kabuhi mo ini. Subay mo at pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hawakto pa wakto, iwan ayaw mo butasi in pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na to, ubos kau tumunay simpyang daakan niya, pangayo kau kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Pangayo kau taufik patuhan Rabbul Alamin. Bang mayan in ibadat mo yaon tay maun niya. Bang mayan in ibadat mo yaon mahinang parsababan amuin mahinang mo abugaw haadlaw kana insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amo adto mga palanggongan ha kama Islam in tiyo-tiyo dahil nga mga pagpatumtum pangadyan sing kita niyo na di na kita makapalugay sa babyalo pa miabot na isabing wakto na to. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kaluha wakto walik ito kakanapan na to na isab. Sarta mapu asini aunda isab long tapa dimhil kato tanyo pangadyan insyaallah subhanahu wa ta'ala na manghumbay ko kanyo katantan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.